Bueno, boas tardes ou noites a todos. Somos Formal Quartet, somos de Carballiño. Aquí temos a Ángela aos teclados. Por favor, un aplauso. Alberto ao contrabaixo. Outro aplauso, por favor. A batería Alex González. Aos saxos Alexandre. Bueno, estamos repartindo por aí unhos papeliños que nos explican un pouco no proxecto no que estamos agora mesmo metidos. Queremos sacar un disco, para ello recorremos ao método de crowdfunding. Quedan uns 3 días e uns 70 euros para chegar ao noso objetivo. Así que se por gusto que estades escoitando e queredes un disco, pois entrades aí na página tal como vos explica e xa podedes colaborar. E bueno, moitas gracias. Thank